Жакшылап карап, стройкасы башталат. Губернатор экон жакшылап карагыла дагы. Bir günge toxtoş gerek, bir günge. 2 жылын уят болбогула. Бул жер кирип келатканда галерея болот. Галерея бутиктер болот бул жеринде. 15 бутик расчёттоп атабыз. Анан бул жеринде парковочный местолар болот алдында. Жа кирип келатканда сол жагында. Ол жак болсо сырт жагында төлөкана болот. Бул жерде төлөкана абдан керек, себеби жылына 3,5-4 керек. Очок казаны менен башкасы менен. Летний, зимний кафеси менен. Ооба, 7 боз үйү менен болот. Анан бул административный имаратыбыз. Бул жерде мына азыркы кирип келаткандагы неме галерея. Входной группа, бул жер болсо гостиница, бул административный имараты. Төлөкана могул жерде мына 7 боз үй. Бияка кирбей эле, бияка кирбей. Сыртта болот да. Сыртта болот, себеби биякта түтүн чыгат. Түтүн каптабаса деп атайын четине чыгат. Бияк боз үйлөр экен, э? Бул жерде боз үйлөр болот. Бул жерде жана гостиница бар. Бул жана гостиницанын немеси. Гостиницаларды баарын ичине ар бир блокту өзүнчө бөлүп чыкты. Ол конгресс холу, бул болсо жана немеси. Стадион. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد ولم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله مولانا العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والعقبات للمتقين والصلاة والسلام رسول الله على محمد آله أجمعين اللهم اغفر له ولوالديه ولأستاذي وللجميع والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات ورفيع درجات منزل البركات وحصيل الحاجات تلاوة قرآن صلوات إيمان شغلنا أولو قرآن كريم سون مناسات أوسخة مناسات أوسخندر بقاي قشاي أقبال درجال مبيت شو أقصر سميت سيتك بارسلرغا شيردغان köye içiregar köye altına permet apalarska manasat avsun kırk çaralarına mesela şatkan açken olacak datkaga Cenab-ı Şeyh'de jatkan Müslümanlarga Cenab-ı Şeyh'e ziyaret edip kelgen insanların ötüp ötken ata yine ata babaları ruhlarına ata beyitine etken mekan şehitlerin avaçlarını bilbey getiren günleri o sözün keçire gör jatkan yerlerin jaylığı toprağın torku kavrazağından özün saktap cennattan özün nazarete gör alakan jayıp ata tilek kılıp kelgen insanların tileklerin niyetlerin ziyaretlerin darı göğünde kavul kıl ربنا شنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. Kabul olsun. Kuday kabul olsun Kur'an'ımızda. Yaxşı durumuzlar mı? Hazırkı turgan esteliginde bayağı sayıp kılıçtı. Jönele jerge sayıp durak da. Çok acılar. Ha janagıday acılar. Ооба, ошондой эле. Болду ошону ойдон калды ишке. Тиги немелерин эле просто 40 чоро баягы ортого алып алгандай болот. Ал эменин мааниси да ажыдарды сайып жаткан. Бүт ички тышкы душмандарды сайып жаткан көргөзөт. Чаңдырып. Алды жарайт. Ана тышкы душмандар, тышкы душмандар. А ички душмандар бул коррупционерлер менен криминалдар. Түшүндүңбү? Ошондой маани берет анан